vam dan. Pravo je vrijeme za nove priče iz našeg grada. Predlažemo vam da se udobno smjestite i provedete naredne minute uz 7 dana Doboja. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović najavio je da će se na narednoj sjednici Skupštine grada, koja je zakazana za 28. februar, pred lokalnim parlamentom naći odluka o održavanju mirnih protesta zbog nekažnjenog ubistva Branislava Garića, potpredsjednika SDS-a, predsjednika opštinskog odbora te stranke u Doboju i potpredsjednika tadašnje Skupštine opštine Doboj. 26. aprila navršit će se punih 9 godina od ubistva Branislava Garića, a ono je i dalje nekažnjeno. Postavlja se pitanje da li je ubiti čovjeka postala normalna stvar u našem društvu. Da sami po tom pitanju ne mogu ništa značajno promijeniti, svjesni su u gradskoj upravi. Ali ono što mogu je da ukazuju na nemoral koji se počeo svoditi kao pravo na slobodu. Zbog toga će se, kako je gradonačelnik Obren Petrović najavio na godišnjicu Garićevog ubistva, pred Dobojskim sudom održati mirni protesti. Hoćemo da kažemo da je nenormalno da čovjeka neko ubije i da ga oslobode i da je to normalna stvar. A mi hoćemo da kažemo da to nije normalna stvar. On će vjerojatno ubiti i drugog, mi ćemo opet vjerojatno izlaziti, jer ne možemo mi ništa uraditi. Šta mi možemo da učinimo bez pomoći šire zajednice, prema tome mi ništa ne možemo raditi. I mi se nadamo da će tu veći broj ljudi doći, mi ćemo pokušati da organizujemo što bolje. I želimo da to budu mirne protesti, da kažemo ne slažemo se s tim, niš drugo, mi rušimo vlast, ni Republike Srpske, ni Bosne i Hercegovine, niti sudstva, niti ne znam nija šta, samo kažemo da to nije u redu. On će reći vjerojatno da je u redu. I kad ubiju poslije mene, opet će možda reći da je u redu, ali mi ćemo to iskazivati da nije u redu. Gradonačelnik smatra da je Garićevo ubistvo prvo medijski dobro pripremljeno, a da stvar bude još gora, ta praksa se nastavlja i dalje. Ipak, Obren Petrović izriči da se o sramnim sudskim odlukama, kao što je o Garićevom ubistvu, ne smije ćutati. Smatram da treba zakon, imamo zakone, da se poštuju zakoni i da svako ko je odgovoran kriv da odgovara za to što je uradio, a da neko uzma u ruke, pravdu svoje ruke, mislim da to nije u redu. Ali ako se ne bude govorilo, evo vidite, na mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini imate sada, da kažem tako, pod navodicima proteste i žalbe prema i Ustavnom sudu i Republike Srpske, gledam i u Bosni i Hercegovini. Ima takvih slučajeva još, ali znači to je postala u Bosni praksa. Ako mi se ne javimo i ne kažemo to da to nije u redu, bit će normalno, dođu, ubiju te, ali sve je dobro dok možda ubijaju sada rukovodioci. A šta će ljudi kad počnu ubijati narod po redu, možda će biti slučajeva da se nekome neće svidjeti vi ili ne znam neko drugi. Jer iz medija neko se neće svidjeti. Možda se nekom sviđa što vi prenosite, ali možda se nekome ne sviđa. Prema tome ne može neko uzmat, bio on ne znam koliko moćan, ne može uzmati u svoje ruke zakon. Gradonačelnik je pozvao građane da podrže ove mirne proteste, te da se ubistvima za koji niko ne odgovara jednom stane u kraj. Dinamika pripremne dokumentacije oko izgradnje nove bolnice u Doboju bila je tema sastanka u gradskoj upravi u našem gradu. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Doboja sa saradnicima te ministar zdravlja Srpske i menadžment bolnice Sveti apostol Luka. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je rekao da je vidljivo da se ubrzanim koracima ide ka realizaciji projekta izgradnje nove bolnice u ovoj lokalnoj zajednici. Za mjesec i po Skupština grada bi trebalo da usvoji regulacioni plan, a potom slijedi izdavanje građevinske dozvole. On je dodao da se objekat prema do sada viđenom na terenu može graditi u naselju Usora, te da će elaborat biti završen za mjesec dana. Vidljivo je da ubrzanim korakom idemo ka realizaciji tog projekta, što je za nas kao grad vrlo bitno, je u stvari projekat koji je najvažniji ove godine. Taj projekat će biti oko 80 milijuna. Mi smo dogovarali znači dinamiku šta još mi treba da uradimo, da ubrzamo određene stvari, mi ćemo to uraditi, tako da za mjesec i pol dana ja mislim da će biti na Skupštini usvojeni regulacioni plan i moći se dati građevinska dozvola za izgradnju ove bolnice. Što je bilo sa onim elaboratom? To je opština izdvaja dodatna sredstva za izvod u vodozaštitne zone. Jeste to, znači potpisan ugovor za taj elaborat koji je dobila Prijedor i on će uraditi, ja mislim, za jedno mjesec dana i poslije toga ide na Skupštinu grada. Ono što su oni na terenu vidjeli, vidljivo je da može da se bolnica gradi na tom mjestu i to je za nas važno da možemo sačekati mjesec dana sa tom dokumentacijom koju će Skupština usvojiti i onda poslije toga će se biti završen regulacioni plan koji je dobila Banja Luka da izradi i znači poslije izradi regulacionog plana mi dajemo građevinsku dozvolu na osnovu
projektne dokumentacije. Kao što je gradonačelnik rekao, mi smo dogovorili da će zajednički u ovoj fazi raditi bolnica i gradska uprava. Ministarstvo će svakako biti nosioci ovoga projekta i u raspisivanju tendera i u implementaciji projekta ćemo zajednički učestvovati predstavnici ministarstva, bolnice, gradske uprave i ja očekujem da ćemo u planiranom roku provesti sve ove potrebne procedure, raspisati tender, izabrati izvođača, krenuti sa realizacijom projekta. Tender za izgradnju bolnice mogao bi biti raspisan krajem aprila, a radovi bi trebalo da budu završeni u roku 2 godine. Revidiran je i prvobitni plan objekta za neke 3000 kvadrata. Očigledno je da projekat od 24.000 kvadratnih metara treba da se revidira i da se smanji na 20-21.000. Vidjet ćemo mi u bolnici svakodnevno radimo da optimalno stavimo broj i kreveta i soba, ali i ostalih prostorija koji su neophodne za jednu modernu, savremenu bolnicu po svim standardima evropskim. Izgradnja heliodroma u sklopu bolnice i dalje ostaje, ali će biti izbačeni restorani i druge nemedicinske prostorije koji su također bile predviđene po prvobitnom projektu. U organizaciji Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra iz Banja Luke uz podršku Gradskog odbora Srpske demokratske stranke i aktiva mladih ove stranke iz Doboja, u ovom gradu obilježen je Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Puštenjem balona i nošenjem zlatnih trakica u Doboju obilježen je Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Brankica Đurić, član Udruženja Iskra iz Banja Luke i majka 10-godišnje djevojčice kojoj je dijagnostifikovana leukemija, kaže da je sa dobojskog područja trenutno 4 djece na liječenju u Banja Luci ili Beogradu od malignih oboljenja. Majka sam djevojčice koja se liječila od leukemije. Ne mogu još reći da se izliječila, mi taj papir nemamo. Ona i dalje ide na kontrole, znači od 2012. 6. marta do kraja oktobra su trajale terapije na hematološkoj ambulanti, odnosno odjeljenju u Banja Luci. Nakon toga ona je svakodnevno išla na kontrole i sedmično jednom vadila krv, znači pratili smo, pile su tablete do 2014. Sad na 3 mjeseca ili na pola godine idemo na kontrole, znači taj proces još nije gotov. Riječi podrške djeci i roditeljima poslala i majka Bojana Đurić. Djevojčici ove dobojke također je dijagnostifikovana leukemija, a trenutno je u stanju remisije. U tim momentima je najvažnija podrška i razumijevanje od svih dobrih ljudi. Svaka pomoć je znači dobro došla. 15. februar, dan djece oboljele od malignih bolesti, obilježen je u organizaciji Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra iz Banja Luke uz podršku Gradskog odbora Srpske demokratske stranke i aktiva mladih ove partije u Doboju. Nažalost, statistike kažu da svake 2 minute jedna porodica u svijetu čuje onu strašnu rečenicu: vaše dijete ima rak. I upravo zbog tog razloga mi smo odlučili da obeležimo ovaj dan, da podignemo svijest građana o ovoj temi i ovom problemu. Ovim putem ja želim da se zahvalim Udruženju roditelja, posebno članicama iz Doboja i svakako najveću zahvalnost dugujemo predsjedniku Gradskog odbora SDS-a Doboj, gospodinu Obrenu Petroviću, bez čije sigurno podrške nesebične ne bi mogli današnji događaj da organizujemo i ja sam siguran da će ovo postati jedna tradicija u Doboju, sve zbog naše djece koja su naše najveće bogatstvo, naša sadašnjost i naša budućnost. Broj oboljele djece iz godine u godinu raste, a svake godine kod više od 250.000 djece i adolescenata mlađih od 20 godina bude dijagnostifikovana neka maligna bolest. Udruženje dijaliziranih regije Doboj uručilo je novčanu pomoć članovima udruženja koja su prikupljena putem humanitarnog broja. 40 pacijenata dobilo je ovu pomoć, a još toliki broj socijalno ugroženih članova ovog udruženja dobilo je jednokratnu novčanu pomoć od grada Doboja. Slavko Bosić iz Cerovice već 5 godina ide na dijalizu. Zahvalan je na novčanoj pomoći koju je dobio, jer mjesečno dobija samo dodatak za tuđu njegu i pomoć i krov nad glavom dobio je zahvaljujući humanitarnoj organizaciji iz Holandije. Ova će meni pomoć 50 maraka, znaš što mogu. Gdje se namjernica imati.
Imam samo kućnu njegu, 82,5 marke, 3,5. Kako preživljavate? Nikako. Struju su mi uplatili Holanđani, dali su mi 1010 maraka, već sam i to jako ispucao i najviše. Novčanu pomoć u iznosu od 50 maraka dobio je i Dragan Knežević iz Teslića. Godinu dana dolazi na dijalizu u Doboj. Zahvalan je na pomoći s obzirom da mjesečno izdvaja ogromna sredstva za lijekove. Znači nam dosta pomoć za nabavku lijekova i ti potrepština naših. Znači nam dosta. Liječimo se godinu dana. Najmanje oko 250 maraka za lijekove i ostale potrepštine, lične higijene i to. 40 socijalno ugroženih članova udruženja dijaliziranih regije Doboj dobilo je po 50 maraka. Sredstva su prikupljena putem MTEL humanitarnog broja. Još 40 članova, ali sa područja Doboja, dobilo je po 100 maraka od gradske uprave Doboj. Taj broj je bio aktivan u januaru je bio aktivan, znači, pa prikupljeno je 1200, znači, negdje konvertibilnih maraka, pa smo mi onda malo, što se tiče strane nekih donacija, da bi mogli pomoći najugroženijim pacijentima, naravno, i da ovom prilikom da najavimo, znači, za april, da ćemo najvjerovatnije, ja to stalno najavljujem, znači, da li pred zgradu vlade ili skupština, prije svega pred Republičko udruženje, gdje ćemo tražiti da se hitno riješe stvari, znači, od našeg statusa, novčanih primanja, pa ostalog. Usluge hemodijaliznog centra u Doboju pohađa 127 pacijenata sa Dobojske regije. Međutim, iz udruženja kažu da je, nažalost, broj oboljelih od bubrežnih bolesti u porastu. U nastavku ćemo malo o kulturi. U organizaciji Agencije za intelektualni razvoj i savjetovanje Lavirinti iz Doboja otvorena je izložba likovnih radova. Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa crtežima djece i odraslih sa kojima su radili dobojska akademska slikarka Bojana Stojaković i Marko Pušeljić. Kreativnost velikih i malih na jednom mjestu. Tako bi se ukratko mogla okarakterisati izložba likovnih radova koji su stvarili polaznici škole crtanja i slikanja za djecu i odrasle u agenciji Lavirint. Tatjana Paravac-Šušković prosvjetni je radnik, ljubitelj je likovne umjetnosti, a njenu izdržajnost planira da prenese i na svoje đake. To je, kako kaže, i osnovni razlog zašto se priključila školi crtanja. Volim da crtam, ali prvenstveno sam išla s namjerom da se edukujem u pitanju ove likovne umjetnosti, jer radim sa djecom i u namjeri da im prenesem bar neko osnovno znanje kako budu odrastali, možda da prepoznaju u sebi nekakvu ljubav prema crtanju ili nekakav talenat, da to izvučemo na nekakvu površinu i da oni nastave dalje sa tim radom. Da ja to mogu prepoznati, da ih mogu usmjeriti dalje. Eto, to je bila nekakva prva želja, zašto sam se uključila. Crtao sam ponekad i neke crteže, ali inače sam radio najviše sa glinom. Kaži mi, hoćeš nastaviti da pohađaš radionicu, da nastaviš da radiš kada je crtanje u pitanju? Naravno da hoću. Jest. Šta si to konkretno crtala? Koji tu motiv? Šta najviše voliš pod prilike, pejzaže? Pa najviše volim tako neke pejzaže i životinje crtati. Tehnike crtanja učili su od najboljih dobojskih majstora za likovnu umjetnost. Akademska slikarka Bojana Stojaković bila je zadužena za rad sa odraslim, dok je Marko Pušeljić crtao sa mlađim grupama. Jedan dio te grupe odraslih, polaznika grupe odraslih je prešao iz onih radionica koje smo imali u Centru za kulturu, a došlo nam i nekoliko novih polaznika. Bilo je jako zanimljivo i prosto taj prostor Lavirinta je jako inspirativan. Oni redovno smjenjuju godišnja doba, prosto vidite u samom prostoru smjenu godišnjih doba, što je meni uvijek bilo fascinantno. I mi smo eto tu odradili jesen i zimu, družili smo se svakog utorka u večernjim časovima, počeli smo od onih osnovnih stvari, s tim što smo imali polaznike koji su već napredna grupa i polaznike koji su tek krenuli od početka. Ali ja uvijek kažem da ti polaznici koji tu dođu zaista tu i pripadaju, jer se pokazalo da svako od njih ima izuzetno dobar talenat, samo uz adekvatno usmjeravanje, uz određene dobre reprodukcije, fotografije, postavke, da zaista se može lijepo napredovati. Pokušao sam da bude više sve kroz igru, naravno sve se svodi na to da se nešto nauči, ali opet kažem kroz igru da bi djeca malo bolje držala pažnju. Bilo je tu, kažem, bilo je u početku problem popuniti čitav format, sve obojiti, pomiješati boje, napraviti neke izvedene boje iz osnovnih. Vremenom
stvarno malo sam iznenađen koliko djeca upijaju. Neke stvari mi je dosta lakše bilo objasniti djetetu nego što sam pokušao nekim svojim odraslim kolegama objasniti. Tako da onda, kažem, i to po djetinjici sam, kad sam s njima, imali smo tako jednom, nisam imao mašte šta da radimo, obukao sam staru majicu, da im tempere boje i da me šaraju. Iako je cilj bio da se prvenstveno nauče osnovne tehnike u crtanju, tokom održavanja radionice ni druženja nije manjkalo. Naše težište nije bilo samo, što ja stalno ponavljam, na tehnici, nego i na druženju i oni su uvijek govorili da im to vrijeme jako brzo prođe, ne samo njima, nego i meni, da ima jedan terapijski učinak što je poznato za likovnu umjetnost. Zavisi, baš ima tih nekih iznenađenja, uvijek ja kažem da imam par polaznika koji onako odskoče, koji me iznenade sa pojedinim radovima, koliko su zreli, koliko su tehnički dobri, koliko jako brzo upravo to prihvate i primjene uputstva koja im dam. Pogotovo recimo kada je akvarel bio u pitanju, jer akvarel je jedna nepredvidiva tehnika i onda smo smišljali strategije kako da dođemo do rezultata. Već sa djecom to ide mnogo spontanije i ja to ne mjerim onako egzaktno kao što ja mogu da vidim neke rezultate kod odrasli. U agenciji Lavirint željeli su da talenat oboljelja predstave i široj publici, a u tome im je pomogla Visoka medicinska škola zdravstva koja im je ustupila prostor za izložbu. Zaista su imali fantastične i kreativne momente i onda bilo nam je prosto žao da se to negdje ne izloži i ne pokaže i imamo sreću da imamo saradnju sa Visokom medicinskom školom zdravstva, tako da smo u njihovom prostoru i u jednom jako lijepom ambijentu izložili sve ove radove i nadamo se i daljoj saradnji, kreativnosti i stvaralačkoj energiji. Prije svega bitno nam je bilo da mladi likovni umjetnici, mladi početnici svoje prve korake krenu baš odavde iz ustanova Visoke medicinske škole. S obzirom, evo ja moram da iskoristim priliku da kažem, prva generacija studenta Visoke medicinske škole ove godine će izaći i naravno ovo će biti u stvari jedan početak nove generacije, novih studenta, novih likovnih umjetnika, novih početnika. Zaista želimo da podržimo mlade ljude, kreativne. Iz Lavirinta poručuju da u svom budućem radu nastavljaju sa organizovanjem kreativno-intelektualnih radionica koje su prvenstveno namijenjene za djecu, što je zapravo i njihova osnovna djelatnost. U današnje vrijeme veliki dio kulturnog nasljeđa sela se izgubio. Živi u sjećanjima starijih. Ipak, jedan od svjetlijih primjera koji se čuva na selima u okolini Doboja je igra prstena. Traženje prstena sakrivenog ispod priglavaka razlog je za lijepa cijelonoćna druženja komšija i prijatelja iz jednog ili više sela uz meze i piće. U Ritešiću kod Doboja ovakvi skupovi su česti, a gosti dolaze ne samo iz drugih sela, nego i drugih opština kako bi se nadmetali u traženju prstena. Posebno raduje činjenica da igru preuzimaju i sinovi od svojih očeva. Kao mladić u svoje nekadašnje doba od 60. godina kao igrao sam skoro svaku drugu večer. Kad padne snijeg, nisam imao šta drugo raditi nego samo to. To je jedna dobra igra, lijepa, univerzalna igra, samo treba malo i znati za tu igru. I to je jedno lijepo druženje i poznavanje sa ljudima. To je vrlo dobro i ja i danas dan pomalo održavam to, pa i moji mladići idu sa mnom i tako je problem. Ne idemo da pobijedimo, nego da se družimo. To je jedno lijepo, kao prelo, izvodimo prijela i kao nekada imamo i violini i šargi, pa pošalivamo i nekada i zapjevamo naše pjesme i tako. Vrlo je lijepo, evo vidite sami, koja je sam među nama tu i samo pića i meza. I šta ja znam, to je, kogod zna ovdje u ovu lijepu zgradu, kad se dođe i to je lijepo pogledati. I da se vidi narod ko nije vidio da dođe ovdje kako izgleda ovo, baš lijepo mjesto i lijepo kuća i dobro domaćini. Po vašem mišljenju, da li su se ljudi ljepše družili prije 50 godina ili danas? Pa mogu ti kada prije 50 godina je bilo mnogo više ljudi i mnogo više druženja. Sada više nema ko da se druži, pošto omladna, pretežno omladna, ne zna ove igre naše su mi prije igrali. Ne zna niko ni violini, šarge, ne zna niko ni prsten poigrati. Onda i nema naroda.
A omladu uopšte ovo više ne interesuje. Jedino ostalo malo među nama ovo, sad ova naša glida, još to održavamo pomalo. Dokle će biti, da će iko i dalje rad, ali neće, to ne znam. Ne mogu, znate, ali teško će, pošto nema ko. Svijet je nestao, izumro i ne zna više za to igre, ne može se sjetiti da to postoji te igre. Svakakvih igara prije bilo ljepši i bolji, ima puno koji zaboravite, a šteta što zaboravile ove stare narodne igre i pjesme i šta znam, to je gravota. Ali ova omlada teško će to općati. Nikad neće biti omladinca da će doći igrat prsten, da će se skupiti njih 20 ili 25 od 14 do 25 godina. To neće moći biti. Samo bit će ovakije starije moje godina i ovako još malo mlađi od mene. Ovo je biti sad tamanje ukinuto. Nažalost, to je lijepo jedno druženje, veliko druženje naroda i upoznavanje sa narodom. U protivničkom timu bitno je da se ne pomjera, znači, ajde da kažu, neko prati po venama, po žilama, neko prati prste, pokrete očiju, pokrete glave, osmijeh, ovo, ono, svašta nešto, što kaže, ali ipak se to sakrije, znači, tako da je sve o svemu lijepo je druženje, prije svega, znači nije, ovo je stari običaj, moji preci su pričali godinama o tome, moj djed, moj otac, moji preci, što kaže, ali mogu da kažem da je ovo lijep običaj. I ovo treba ostaviti tradiciju, znači, za ubuduće prenijeti na ove mlade, na ovu omladinu. Samo druženje i ovo kod ovoga domaćina fino su nas primili, pa nadamo se da će i on kod nas doći jedne prilike i ugostit ćemo i mi njih. Imate li neki podatak u kojim se sve krajevima ova igra igra? Pa, ajde da kažemo, ja sam sa Stanarske opštine, znači da kažemo od Ukrnje, da kažemo od Štrbaca pa ovamo, da kažem do Modriće i tu negdje. Sad za ovaj dol dio ne znam, da li je Šamac, taj dio nisam siguran, ali ovo je, vjerujem da je Krninski kraj baš dobro zapostavljen tim, a i ovdje Vučijački kraj isto, vidim da su to dobri igrači, dobri ljudi prije svega. U skladu sa vatrenim temperamentom našeg naroda bude tu razloga i za prepirku pa i nešto više, ali bez ozbiljnijih posljedica. Nekad u ranije vrijeme bilo i tuče, ali sad nema više, sad smo se malo doveli u red. Ljudi koje smo upoznali na ovom druženju znaju da neopterećeno uživaju u igri i šali na svoj ili na tuđi račun, baš onako kako su i naši djedovi znali generacijama unazad. Bile su to teme koje smo izdvojili samo za vas u ovom izdanju 7 dana Doboja. Vidimo se ponovo za 7 dana. Doviđenja.